baptisma hi no sen an baptisma wangin van ramakai ti le no sen ani laya baptisma ni wangin mai dit atla chiang ti hi proof na tu ma kan nei ka ring lo pathian po no pangkha kan bei sei tur ka ti kha aron vot lu ta e ka camera chu sound system kan ti hian an ni chon music playback nan tan chau hian an mamo a ngati ngai chung ke ma athil danga an mamo tel lo ni chu music playback na tan ani wangin ka keng hem lem lo wa hai hetiang hi ni a cable hi quarter inch cable kan ti mai ta quarter inch bo hi a sei nei lo chuan ti hen extender hi lei mai tur ania a toy pani zom a sei lei ai chuan mo kha tha a chuan hi ka mangtang kaya speak on cable ani a speak on an ti hi quarter inch converter ani ta a convert na adapter pon tiang chu hei ka man chan chu heta hen speak on cho a kolowangin chon hei heta ka man hei chu ka mu thin je chu ka kan mu le mai meng chunga vo in bi khi chu hei ka ken tur hen en chin ta ula vo ni chu crown ni crown hi chu mi QSC ang tele Yamaha ang te ho hi chu na thavele me lon tia ama hian limiter chom tela hami amplifier hian he amplifier hi karan soi ji chan chu power speaker kan ma cable ne na hook up the power speaker kan man chuan he amplifier hi angai mi aloni ma se speaker tan khan plug kha abul nai om mai lo chuan thrui la koi du angai thina aboi thlaka chuan ei furman power conditioner hi dang lam de ule ka manga hei chu sure ania BLX4 ania hi Sennheiser ta he Sennheiser hi 8mm thoboka sure hi chu luk chi lo chuan te mi thiam ho hami frequency a han ngai thak tak taka decibel te han an han ti hian an han te chin hian ma ro chu ka rang chong lo kai chuan when to sure chau ka mang do ne chan chu microphone pakhat chau an ma mo wangin chu amplifier re chu ti hian en chin ta ula hey amplifier chu ti hian hi speak on output ani ta a hey speak on output ani ta a hi apa ngai mo ami hei chu in hu jiang chu dekte pa te khan om thin ka chuan hi output ani ta hei input ani ta input hi quarter inch pon thaya XLR pon the ni XLR le quarter inch kha karan soi fi ave zia thin kha ni XLR chu hi ni quarter inch chu hi ni input hi panin omani du dan chuan thil hami setup lian tak tak di don tak tak chuan quarter inch hi tlem se XLR hi tam se chi jok mangai di chuan quarter inch le elect phei chu fit som nga chuan to chuan ID box kan mang tel ngai ID box a kan hook up a hetel ma le lama tagin chuak le ka ting chun bazar ri ti ri kha tam thin de tuka ha chu karon explain zok chawani kha connect na kha hi ni ta a hai nakina ka ti dan vel kha karon tilang lenga hei bluetooth alto total ti ni hei version 2 po athuak to mark 2 po athuak to ha USB pa ngai USB 2.0 connector ani charge chung pon aman thaya voi khal ka charge for hian da ka ru vel dei thin ta ni chon power adapter hi ngai hei pakhat pani pathum 3 out om ta chang chon power outlet hi lo om lo ka soi tongin speaker power speaker ani phei chon power ama mo ni ma se tun specific case bi ga chon tun lai na ya chon power speaker hi ka mang khat achan chu hrui kan hei speaker da anda du na hian outlet alo om lo chon ka soi tongin mo outlet om lo chuan hui sei to in power kha extension ti ngai thina a nok lu ko do pan om phei chan do in chui pal the cha to ngai thina chimi ni wang chon atlang puin tun lai passive speaker ka mangani electro voice khan ta even ti maya hei atun lai an product phei chu han soi tamai mai la Maggie chu ni a sound chu sweet ari sweet viawa chon vi hama po decent view ma se subwoofer an siawang chi ate speaker an chiamang ti tu na ya model thara po hian if mo electro voice ke chu ka du jok ma ni hei hi ascure mai ni ascure ka ti om ji chu te khin na hata ka connect ta hei unlock no pangin lo pal po ni se anti kong song mai thon lo ni hei hi ka du ve na ni amaro chu tlang puin ta hen quarter inch mo hami input hi om ve thin nan chu tiang chu se hen converter hi ngai lo amar speak on cable hi atha lei to cha to mai ni quarter inch a hen to wangin kan lei lo tlang pui kan lo nei to san na man thei turin ti hian adapter mo kan lei thin mai chon hei inani le hei awa changha le heta hian music kan pa pek lu chon heta hian ape chuak vele speaker pakhata khan ina pom han theya alu ta pom han theya chuaka pom han theya alu ta pom han theya chuaka pom han thei ma se alu ta om phot in a chuak le the ni
sounds kha ape chuak le theini cable po hi kamamo tok che ka keng thi da ti hian chon hai duct tape kan keng nge nga ya nakina po karon mu leng chunga ka ti kha hi amun chu ania tum sounds miron ho tu te hi unorganized viewing ka ria hai table vel lo decorate tu te ho vek nuwa hian min ko chawa thaviawa mun danga min som to then khathi chuan hemi background decoration tu te video amo photo mo la tu te le hemi table degree tu te ne hen min ko dare ang veka kan phului luya thilti anom lo thin via wani tun tum hi chu hei background degree tu te chau hian lo bang to a thil han ti vel anom khop mai kan thola chuan hei tu na an event simo an party tur hi han en chin taila kum khatlin na birthday ani mai lawa baptisma ngal tur ani khale baptisma awanga buai kan lo amem o baptisma hi no sen and baptisma wangin van ramakai ti le no sen ani laya baptisma ni wangin mai dit atla chiang ti hi proof na tu ma kan nei ka ring lo pathian po hi a bible po lem ka ring lawa no te ani wangin an baptisa van ramakai lo ta lom le no sen baptisma wangin ti kha lawang pathian la hin ro ron rel ngal mai lawa chumi ani wang chuan ring tu tam tak kan chua pha ni ko khan tam tak pathian chu chu dik lo churon tingal se chuan misual de kan tle manga baptisma chungchanga po kan boi lo nge turangai la chimeni wang chuan rin thu le mani ngai dana kal kan tam em pha ni ole no pang hi chu hetiang shor hi chuan be se nge turanian ron kalanga anin hleanga thil ti chetur le nin thil pakhat khat pot chetur ron kal hi an ni ti la sual lawang chu no pang hi kan hau thiang lawa achan chu heng Canada te phajon film thunan soi thina no pangal lal bera adota mai chia dot le a nong cha ui le zo te vel mo chon to bera hemi pa hi kan lal ve to ke antia lal da in to tin film thunan soi thina eng po ni se so speaker vel po so kan serapa hetiang party ang tele show pakhat re hian apui ling thaina ta na min ho zong hi tuna tekina video la te pon kan kalcha nom ta video poni sela background decoration tu te poni sela table lampang decorate tu te poni sela museum tu te poni sela sound lampang ti tu te poni sela hei hi show puitling thaina ta na tan rualanga ya tan rual thailo chuan tan rual thiam lo chuan a thai thau na chungin ama ro chu omani amuna son in mu thiam lo te lo ama power outlet te kan lo in dei lo thina ti khani tun hi an thavia wa halom to sa te po so kanin be in kan in ti thathai viau ani ti ha kan soi ve jok du ne san table he nu hi kan soi ve anga kumsom pathum li ve lek ania anu le pa hi ron puya a fel khop mai heng rama chun kumsom pathum li ma ni na tho na ruai thei hi a lu khop mai chuan so sang keima bung ro bel chukan la chuk ve tan ta ka soi tongin hamia ka ron da tlang pui hi passive speaker le old fashion ani tu na karon setup dan zong hi tuna power speaker chumpang du tai la ka song so ti du angai lo ta hrui te po song tam tak angai fran lo ni power speaker pani le hrui vel le mixer le mic so na thai ani amaro chu ka soi tong khan power outlet hi alo om mai thin lo awang hian hrui sei tak tak jam ko langa ya no panglan tam si hrui pakhat po lo pot phoi se dar som pani de uthoten la ban lo chuan mi ron khol thut an chinga vakal wanga wa ti fel sakhian ngai thina chung ai chun ti in dak thep nen khan ka char vek thina char tura tamlo na tan le
convenient na tan ti in old fashion in amplifier nen kala chetut tu tani ti kha kan soi non du ani chuan so son kan in bua cha ve mixer hi ka soi tong khan allen and hit kalamang ani allen and hit kamanga arin ain athaviawa built in effect atela tuna allen and hit kamang mixer hi review na te por nei tura ngai taile eng mixer nge kan momo eng atan nge kan ti engia ti thei eng atan nge thabik ti kha mixer dang hi review tur tam tak kan neya pathian zar kadam chon ron de chuak zer tura ngai la also sony so mi so input pa output pa ni kamang kher lawa chanchu amplifier hian parallel hian a setup thewangin input pakhat chawlun ma sela output left right chuak tur hian amplifier so na setup the ni chutia ka setup awang chuan right output or left output chau ka manga a pain kha a pain na son right output chau ka mang le right veka ka da mai ta ka her vek ta ti khan thadewin arive thei thau ani chuan so an background so enta ola balloon son da alai lo doing ka ri an ti an hnunga puan nen son point ti lo chuan karon khil theng chungam ka te ke ma nen cho be mi alawa none of my business aninan an reidon la tukin ka ria ya thei ram chuan hi phone nen en ula chiang takin mu thei ania ka tian ena an siam rem ngal mai theya hei hi phone en hina fia do bi ka hele no pangkha kan be sei tur ka ti kha aron vot lu ta e ka camera chu ole hei cell phone pa ngai te mai ani aji om lo camera man to deuh ni se zo der ani mai enjoy tir la thei si lo ka soi tawang khan stand tha le mumal takken tur ka ti si kha heminia hian cell phone ka ken awangin stand hi ka lo keng thalawa athazo ka lo keng lawa ti hi ani han votlu tamai an nu le pa ten poi an ti em ngai dam meron di la an fa ten how ve lo pa ma ro chu hetiang no pang din lei deuh hi chu ka lo mu thei khop me chan chu ke ma hi ka no pan lai hian din lei uk chuak ka ni pi alama fanu ka nei ve to fa han nei chuan mi nin in lei lu tuk hau te hi alo ti chi lem to lo zia te kan lo zir ve ti zia khop mai chutiang chuan han soi chun som ve ta ila eng ko ran na po mai la eng po la po mai la keima ni kha kan poi mo no sen baptisma kan ti ema puitling nu baptisma kan ti emo khan boy lem lo ila chan chu krista unaw vek kan ni ma na khan baptisma chung chang ka soya 7 day tin rin na ran kan neya baptism rin na ran kan neya chumi phia lama rin na ran nei vek kan ni chunga rin na ran nei vek kan ni lai chuan kan soi du taka chu 7 day chau van ram kai don ta se isun thi chana nei tlem om tin ka soi to thina ama ro chumi pakhat hian ron zia ka kha chang le chuang lawa i kha thiam lo ni chumin ron tia tuilet lai te khan no te chung ku ho chawani kha chandam an nian tin mi ron changa chandam ni tem ten ni do ni asoi du na khani me 7 day mo ani ngai ka ringa kha pa kha or baptism or presbyterian mo ani nge yanga engpo ni sela Isua Krista chon khovel mitin tan chandam na ni tuilet kha chu sual hrem na ni sual ngai dam na ta na Isua Krista thi na le tuilet sual hrem na kha chu ain ang thai lo hrim ani sual hrem na chon sual zong zong ka hrem tur ni mai ta Isua chandam na chon mi zong zong an leng thung ani ti kha kan war po nga ya chu po chu soi mai la ma ni na kan pom chin ba ka chon kan pom thai reng chuang lo ni ti kha kan soi non le duwa ole ti hian bluetooth hi an thil ti sual pal om thei an connect ber phone kha battery lo zo ta se an charge thai mai lo phai chon ti in ami physical taka connect turin connect thaina turin iphone tan le ami android ho tan hian huia connect na so kada tel thien ani chan chu thil pakhat khat lo om sual pal ta se bluetooth connect lo fail pal ta se ti thiam le lo ta se an tan khana poidon lutuka chu mi ani wang chuan ti khan ka da saksa thin ani chuan so son kan zir tir vela ama tang chon so son athiam ve zung zunga ra thai zung zunga ama ro chu ama tanga an hria ta ke na ka hrila an hria thian he lama kom dalama om son an bole thut thina
ho to no mi ron khol len chinga chimeni wang chuan tuna DJ hi enreng ula amalama omama se hela nuwa ron kal ro kan ti kher kher chan chu thil kan khoi reng reng te ni lo phei chon amalama tang kan en le nung lama tang kan en son al thil lo dang lam dei thei ani chutian ni wang chuan soi son kom lai ngei nan ti veka trouble shoot dan zong zong ka khil veka power an on an off an mani ten mai pon on an off le veka khoi mi alo turang chi te ka khil vek sa chuan thadewin tin kan ngai thak pui ve omang to khan kan da khami nuwa kha chuan again berso ga adjust sak to chuan a volume pa ngai tang son lo control to mai thin ani ti khan kan in thla liam thin ani hei hi kan lom tur bel ten ni a heno pang hi an lom tur le an baptisma tur chu ani khale ngai da yin ang lo theu kan ni a kum khata an baptisma amo naw sen an baptisma amo alen nu an baptisma amo thil poi pakhat ma om lo ani rin na ti hi chu kaima ni rin dan kha ani mai ya bible la hian fia tak takin kan thu in chu re bible fia tak taka om thin lo awangin fia le tuk takin mo aru lang rod ang chin china ka soi anga no sen baptisma ni vain van ram kai talawani ti ang rok rok te kha om to lo wang khan hei chu kan lo boi ve tur ta na pathe na min hu chia hen ka lo da ve me ya kai chuan re thiam khop mai ka pom ang te in ka kala ka pom ang khami va pom tir ka tum lowa ka pom lo ang pom kha mai di la tura ka da mi alawani o kan hriat chin te an hriat chin ka ve lawani ka hriat chin an hre ve lawani ti zong in la ta ila thileng kim me hi a fel fai mai thei ani ole kan channel te min ro thlir sak thina wangin kan lom thin le kan lome